चार झाले चार हाँ काल आमकां मेसेज आयली की इलिगल स्ट्रक्चर्स बांदता म्हणून हिंगा चलता नंबर 171 पीटी शीट 171 चलता नंबर 77 इन द नेम ऑफ हॉस्पिसियो. सो अकॉर्डिंगली मागीर तलाट्याक धाडले तेणें व्हेरीफाय केल्यात हिंगा खुबशे लोक कितें म्हणल्यार इलिगल हट्सां बांदताले. सो इमिजिएटली आमी थंय वचून स्टॉप करून आमचो रिपोर्ट केलो अँड देन टुडे वी हॅव डेमोलिश ऑल द स्ट्रक्चर्स. Did you file any complaint on these people? No, I told the Talati to verify who has done this illegal these structures. Accordingly, the authority, the Hospicio, will direct the Hospicio because the Hospicio has to identify all the structures. And we are already identified. So Hospicio has to file a FIR because the property belongs to them.